истиқлолият ба мо имкон додааст ки ҳамчун кишвари мустақил дар ин ё он бозиҳои бонуфуз бо парчаму суруди миллӣ баромад кунем. илова бар ин бо шарофати истиқлолият ба соҳаи варзиш тағйироти куллӣ ворид гардид. албатта инҷо сухан дар бобати ташкил намудани навъҳои гуногуни варзиш меравад ки варзишгарони тоҷик дар муддати кӯтоҳ бо комёбиҳои оламшумули хеш эътибору нуфузи давлатро баланд бардоштаанд. яке аз намудҳои рушдёфтаи даврони соҳиб истиқлолӣ ин муҳорибаи ғайрикасбии унифайт мебошад. аслиддини баҳриддин ҳам узви федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурии тоҷикистон аст. номурда сокини ноҳияи рудакӣ мебошад. вай 12 сол дорад. аллакай аз машқу тамринҳояш беш аз 6 сол сипарӣ шуд. ине ки ба майдони ҷасорату мардонагӣ омад ҳамагӣ 6 сол дошт. аслиддин пештар ба омӯзиши мушзанӣ машғул буд. машқҳояш дар маркази солимгардонии варзишии деҳаи обчакорони ноҳияи рудакӣ зери роҳбарии мураббӣ зокир умадқулов мегузарад. дар баробари ҳамин машқ тамрин намудан боз дар бисёр мусобиқаҳо ҳам иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён шудаед ва мехостем ки сараввал дар ҳамин бобати машқу тамринҳои шумо ва ана ҳамун муваффақияти кори шумо каме суҳбат намоем. шумо ҳамарӯза машқу тамрин мекунед? бале мо ҳамарӯза машқу тамрин мекунем ки чунки мо ҳар рӯз машқ кунем паҳлавони хеле хуб мешавем. беҳтарин. ва ана ҳамин ҳолати машқу тамринҳои шумо чӣ гуна сурат мегирад? ине ки вориди толори варзишӣ мегардед, хоб сараввал машқро аз чӣ шурӯъ мекунед? мо барои гарм шавани бадан якум мо давиданро иҷро мекунем. баъдан ба мо дасту поча ана ҳаминҳоро кор карда баъд хеле гарм мешаванд баъд дасту поча чизҳоро корем. машқу тамринҳои шумо ҳамарӯза муддати чанд соат идома мекунад? муддати 2 соат. 2 соат барои шумо мушкил нест? не, чунки мо хеле бисёртар машқ кардагӣ омӯхта шудаем. хеле хуб, яъне аллакай шумо ба ана ҳамин чиз унс гирифтед. хеле хуб. ва аслиддин аслан муҳорибаи ғайрикасбии унифайт ба ду шоха ҷудо мешавад, яъне лайт ва муҳориба. ва бештар барои шумо кадоме аз инҳо мувофиқтар аст ва бисёртар дар ҳолати ҳамин машқу тамринҳо онро бисёртар иҷро мекунед? муҳорибаи ғайрикасбӣ. яъне сабабаш дар чӣ аст? сабабаш ки мо ҳамарӯза онро иҷро карда баъд дар мусобиқаҳо чӣ? барои худи шумо бештар дар ҳамин мусобиқаҳо бисёртар аз рӯи кадоми инҳо яъне осонтар аст баромад кардан? осонтараш барои ман муҳориба хеле осонтар аст, чунки мо вайро ба дасту пой иҷро мекунем. албатта барои ҳамин пурқувват сохтани дасту пой оё боз ҳамун машқҳои иловагӣ мустақилона ҳамарӯза иҷро мекунед шумо? баъд ман аз тавлим баромада ба хона омада ман машқу тамрин мекунам ва дар назди оина худамро ба машқ тамрин медиҳам. вақте ки варзишгар мақсад дорад аз ягон мушкилӣ наметарсад. аслиддин дар толори варзиши шумо шароитҳо чӣ гуна аст? шароитҳои мо хеле хуб аст ва мо ҳама чизи тамринро дорем, ба мо ҳама чиз муҳайё аст ва мо шукронаи истиқлолиятамон мекунем. чуноне ки қайд кардем, аслиддини баҳриддин зери роҳбарии мураббӣ зокир умадқулов тамрин мегирад. худи зокир умадқулов машқу тамринро аз бокс оғоз кардааст. номурда дар фаъолияти варзишгариаш дар якчанд мусобиқаҳо иштирок карда муваффақ шуд. баъдтар ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини тарзи озод гузашт. билохира дар ноҳияи рудакӣ муҳорибаи ғайрикасбии унифайтро ташкил намуд. таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон ҳам бештар аст. бо иқдоми мураббӣ зокир умадқулов барои такмил додани дараҷаи тахассусии варзишгарон дар ноҳия пайваста мусобиқаҳо ташкил мегардад. аз ин бар меояд ки нахустин мусобиқаи расмии аслиддин дар ноҳияи рудакӣ баргузор шудааст. аслиддини баҳриддин аз хурдиаш хеле чақон буд. ман аз аслиддини баҳриддин хеле умеди калон доштам ва ӯ умедҳои моро ба ҷо оварда истодааст. чанд кара чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон шуд. оянда умед дорем ки чемпиони осиё шавад, чемпиони ҷаҳон шавад. баъди 3 моҳ мо ба мусобиқа баромада иштирок кардем. хуб ана ҳамин мусобиқаи нахустине ки шумо иштирок кардед ин дар куҷо баргузор шуд ва дар он ҷо чӣ гуна натиҷаҳоро манзур кардед?
من بار اول در ناحیه رودکی مسابقه داشتم و در آنجا مغلوب شدم راه افتادن نیستم چون که در آنجا تجربه نداشتم. خب در این انامین مسابقه که ذکر نمودید و در این مسابقه چند رقیب داشتید؟ در این مسابقه 2 رقیب داشتم. با انامین رقیبان خود از روی کدام نمود؟ یعنی از روی لایت برآمد کردید یا اینکه از روی محاربه؟ از اون محاربه. و اینه که با مغلوبیت دوچار اومدید چگونه احساسات شما رو فرا گرفته بود؟ آیا همین خیلی اندیشه ها در ذهن شما آمد که مشق تمرین ها رو دیگر ادامه ندهید؟ یعنی از ادامه مشق تمرین ها دست بکشید؟ من فکر و اندیشه هم در چیز نبود، در مشق و تمرین رو پرتافته نبود، چون که من در نظر مقصد گذاشتم که در مسابقه های دیگر جایهای اول رو میگیرم. باز چند ماه دیگه آمادگی دیدید و مسابقه آینده شما کدام مسابقه بود؟ مسابقه آینده باز در ناحیه رودکی شد که من در آنجا برآمده جای اول رو گرفتم. در این مسابقه سبب در چی بود که جای اول رو گرفتید؟ آمادگی شما خوبتر بود یا اینکه رقیبان شما نه اونقدر پرقوت بودن؟ برای آنکه من خوب تیاری بودم من مقصد داشتم که جای اول رو گیرم دویم. و در همین مسابقه چند رقیب خود رو شکست دادید؟ من با مسابقه برآمدم برای با اصولهای گشتینگ او را مغلوب کردم. وقتی که جای اول رو گرفتید اصلیدین چگونه احساسات شما رو فرا گرفت؟ از این همین نتیجه نشان داده شما البته هر یک شخص بسیار هم تابش بولیده میگردد و مربی چگونه شما رو قبول نمود؟ مربی من اومدپور زاکیر خیلی خرسند شد که من در این مسابقه جای اول رو گرفتم. تا جایی که ما معلومات داریم در نمود اونیفاید باز در مسابقه ها هست که از داخل هم مانع ها گذر میکنند و بعدا آنها برای گلیم برآمده میان هم قوازمایی میکنند. آیا این همین مانع ها رو شما پشت سر نمودید؟ وقتی که ما با مسابقه می رویم همین مانع ها رو اجرا میکنیم که همین ها رو به خطایی برآمده از روی آن برآمده جای اول رو گرفت. یعنی همین مانع ها رو گذر نموده باید اصلا هر یک ورزشگر صورت بلند داشته باشد. همیتا هر یک ورزشگر در گذشتن مانع ها خیلی چست و چالاک و زیرک باشد از هوده آن میبراید. натиҷаи меҳнати пурсамар аз ҳад зиёд шефтаи унифай шудан аслиддинро дар ҳол ба ҳайати дастаи наврасони ноҳия даъват карданд. акнун масъулияти бештари ӯ фаро расид. ҳамин тавр дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кард. сабқатро дар риштаҳои моҳрибаи ғайрикасбӣ классикӣ ва лайт ё худ гӯштингирӣ ифтитоҳ бахшид ва он сабқат то дербоз аз хотираш зудода нахоҳад шуд. ما با مسابقه دوشنبه رفتیم، در آنجا جای یکم را گرفتم. بعد با دیگر مسابقه ها رفته کلوب شهر توز دیگر مسابقه ها رفته آنها دم خیلی خرسندانه و جای اول را گرفته آمدم. در شهر دوشنبه در مسابقه آمده اشتراک نموده چون در بعضی اساسی همین فدراسیون محاربه غیر کسبی اونیفاید در شهر دوشنبه قرار دارد و اصلا در این شهر دوشنبه ورزشگران بسیار پرقوت، ورزشگران بسیار قوی برآمد میکنند که با آنها قوازمایی کردن بسیار مشکل است و برای شما چگونه میسر شد که در همین مسابقه شهر دوشنبه برآمد نمودید و نتیجه بهتر رو نشان دادید؟ من یک سال مشق کرده و در شهر دوشنبه رفته در آنجا 3 رقیب داشتم و هر 3 را مغلوب کرده و جای اول رو گرفتم. شما در این مسابقه از روی محاربه اشتراک نمودید یا اینکه از روی لایت؟ از روی محاربه. و رقیبان شما از کجا بودن؟ از شهر دوشنبه هم بودن و از دیگر ناحیه ها بودن؟ از ناحیه یاوان بود، از شهر دوشنبه بود و از شهر کلوب بود. بیشتر از همین رقیبانی که شما با آنها روبرو شدید کدام رقیب رو ارزنده یعنی میشمارید؟ بسیار رقیب پرقوت برای شما بود؟ از همه رقیب من پرقوت‌ترش از شهر کلوب بود که با او دور فینالی برآمده و در آن را مغلوب کرده و جای اول گرفت. رقیب شما بیشتر از کدام جهت پرقوت بود اصلیدین؟ از جهت
тактикӣ аз ҷиҳати техникӣ ё ин ки аз ҷиҳати физикӣ از бахвал جهت буд? تکنیکی аз ҷиҳати техникӣ. хуб чӣ гуна ҳамин имконият пайдо намудед ки ин рақиби пурқудрати худро шикаст бидиҳед? و وقتی که بسیارتر با پای کار کردم من با دستانم بسیارتر کار کردم و من را مغلوب کردم. аслидин вақте ки дар шаҳри душанбе шумо ҷои аввалро гирифтед, худро чӣ гуна ҳис кардед? خیلی خوب من خودم را خیلی خوب حس کردم که با دیگر مسابقه جای اول گرفتم. албатта мусобиқаи кушоди шаҳрӣ барои устодаш як санҷише буд ки то кадом андоза Аслиддин аз гузарондани машғулиятҳои пайваста бархурдор гаштааст ӯ то куҷо меҳнаташ барабас нарафтааст, зеро дар ҳолати муваффақ шудани ин ё он варзишгар дар сабқати кушодаи шаҳрӣ имкони шомил шудан ба узви дастаи мунтахаби ҷумҳурӣ пеш хоҳад омад. ҳамин тавр вай 4 маротиба дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ки сатҳаш аз сабқати гузарондааш баландтар аст, даст ба камари ҳиммат баст. اولین مسابقه جمهوری در شهر دوشنبه شد. من در آنجا و در وزن 28 کیلوگرم برآمد کردم. اولین رقیب من از شهر کلا بود، دویمش از شهر دوشنبه بود. هر دوی آنها را من از روی لت شکست دادم. дар мусобиқаи шаҳрӣ дар намуди яъне муҳориба иштирок намудед ва дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ бошад дар намуди лайт, яъне сабабаш дар чӣ буд? در این مسابقه استادی من سپارش داد که در نمود لایت مهاربه برم ва дар намуди лайт шумо баромад кардед. албатта кори шумо омад кард ва метавонед гуфта ки ин ҳарифонро бо кадом усулҳои гӯштин шикаст додед? من آنها را با اصولهای گوناگون شکست دادم. хеле хуб. бисёртар рақиби пурқувват аз шаҳри куло буд ё ин ки аз шаҳри душанбе? شهر دوشنبه. рақиби душанбегӣ шумо аз кадом ҷиҳат пурқувват буд? сабабаш дар чӣ буд? سببش در آن بود که وی خیلی تیاری خوب دیده بود و من برآمدم باز خیلی از او تیاری خوب دیده بودم و را شکست دادم. аслиддин ҳар як мусобиқае ки бо роҳбари мураббӣ зокир умадқулов сафарбар мегардед, қабл аз ан ҳамин оғози мусобиқаҳо ба шумо чӣ гуна маслиҳатҳо медиҳад мураббӣ? маслиҳатҳо медиҳад ки با دست کار کن، پاچه کار کن، اصولهای گوشتینگ لایت را کار کن و همین خیلها را به ما سپارش میدهد و میگوید که از هیچ چیز رو افتاده نباشد، از هیچ چیز ترس و هراس نداشته باشد و همین سخنها روحیه ما را بلند میسازد. аслиддин албатта орзуи ҳар як варзишгар ин дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ҳам иштирок кардан асту ҳам сазовори медали тилло, яъне мақоми аввал аст ва шумо аллакай ба ан ҳамин натиҷаҳо расидед, ҷои аввалро ҳам гирифтед ва пас аз ан ҳамин натиҷаҳои баланд боз дар назди худ чӣ мақсадҳо гузоштед? از بیرون از تاجیکستان رفته و جای اول را گرفته پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. хуб, то ҷое ки мо маълумот дорем, дар 4 мусобиқаи ҷумҳуравӣ шумо иштирок намудед ва дар дигар мусобиқаҳо чӣ хел натиҷа нишон додед? نتیجه خیلی خوبی شد. мақомҳои чандумро касб кардед? مقام‌های جای اول را کسب کرده. хуб, ин мусобиқаҳо барои шумо ба осонӣ гузаштанд ё ки бисёр мушкил гузаштанд? مسابقه هم آسان گذشت هم مشکل چون که در آنجا حریفان من خیلی پرقوت بسیار بود. яъне дар ҳар як мусобиқае ки шумо баромад мекунед ҳам ба худаш як осоние дорад ва ҳам як мушкилие дорад. зеро осонии он дар он аст ки шумо метавонед ки муваффақиятро ба даст биёред. мушкилиаш бошад бо ан ҳамун рақибони пурқувват, яъне муҳориба менамоед ва бо як заҳмат талошҳои зиёд ба натиҷаи ан ҳамин баланд мерасед. من خودم را بسیار تعریف نمیکنم که چون که ورزشگر خودش را بسیار تعریف نکند آرام طبیعت باشد. аслиддин ба андешаи шумо агар варзишгар бисёр худашро таъриф кунад, бисёр ҳавобаланд мешавад? بله، ورزشگر خودش را بسیار تعریف کند از خودش میرود و در نزد کلانها خودش را نشان میدهد و در مسابقه جای اول را نمیگیرد. باید این طور نباشد، باید ما کلانها را عزت و احترام کنیم. аслиддин ба ғайр аз ан ҳамин шаҳри душанбе боз ба кадом шаҳру ноҳияҳо сафар намудед?
من بیشتر در ناحیه شهر توز، کولاب، تورسونزاده، تمرملیک در آنجا رفته سفر. خب اولین سفر شما همین از شهر دوشنبه بیرون با کدام ناحیه بود؟ به شهر تورسونزاده. خب همین در شهر تورسونزاده چگونه مسابقه بود و در آنجا شما در وزن چند کیلوگرم برآمد کردید؟ من در آنجا در وزن 29 کیلوگرم اشتراک کردم و من در آنجا مسابقه غیر کسبی را اشتراک کردم. در این مسابقه شما از روی محاربه اشتراک نمودید، یعنی قوای خود رو سنجیدید که از روی لایت؟ من هم در مشتینگ برآمد کردم و در محاربه. خب در هر دو این شما قوای خود رو سنجیدید و آیا توانستید که مقام اول رو کسب نمایید؟ بله، من توانستم مقام اول را کسب کنم. و حریفان شما از خود همین شهر تورسونزاده بودن یا که از دیگر ناحیه ها بودن؟ از دیگر ناحیه ها بودن. من دو حریف داشتم، یک تو شهر تمرملیک بود، یک شهر کولاب. با این ورزشگران از روی لایت برآمد کردید یا که از روی محاربه؟ من در همین مسابقه محاربه کردم و هر دوشش شکستم. اصلیدین چون در شهر تورسونزاده شما توانستید که این رقیب رو شکست بدهید و بعدا مسابقه باز در ناحیه تیمورملیک برگزار شد. چون مسابقه در همین ناحیه برگزار شد، فکر میکنم که ورزشگرانی که در ناحیه تیمورملیک مشق تمرین میکنند، یعنی در آنجا آنها یک تجربه خوب دارند و به یگان مشکلی میتوانند که در آنجا برآمد نمایند، به یگان ترس و هراس و خود را آزاد حس میکنند. و با این رقیبی که شما در شهر تورسونزاده برآمد کردید، در ناحیه تیمورملیک چگونه برآمد نمودید و کدام نتیجه رو منظور نمودید؟ من هر دوی رقیبانم را شکست دادم و جای اول رو گرفتم که من از خودم باور داشتم که در دیگر مسابقه برآمدم و جای اول رو گرفتم. از خودم باور داشتم که در اینجا جای اول رو میگیرم. با مقصد تشویق نمودن اونیفایت، مسئولین تشکیل مکتب‌ها در منطقه ها راه اندازی نمود. در برابر گذراندن مسابقه ها در ناحیه ها به میان آمد. مثلا در ناحیه رودکی، بعدا در ناحیه تیمورملیک مسابقه برگزار شد. در سبقت به استثنای میزبانان اینچنین 3 دسته از شهر تورسونزاده، 2 دسته از ناحیه رودکی و 1 دسته از شهر دوشنبه ناحیه یاوان اشتراک کردند. قهرمان برنامه‌مون در این مسابقه ها شرکت ورزیده است. اصلیدین در شهر کولاب مسابقه چگونه صورت گرفت؟ بله، من در شهر کولاب برآمد کردم، کارم اومد نکرد. برای چی اومد نکرد؟ برای آنکه در رقیب دوم مغلوب شدم. در رقیب دوم مغلوب شدید و سببش در چی بود؟ امتیاز وی خیلی خوبتر بود و وقت کم بود که من در اون مسابقه جای اول رو گیرم. و شما از این چیز رو افتاده نشدید؟ در نزد خودم مقصد گذاشتم که در دیگر جای دوم رو نمیگیرم. اصلیدین آیا در همین فعالیت ورزشی خود جای سوم رو کسب کرده ای؟ من 2 جای سوم دارم که در آنجا نو مشق و تمرین سال کرده بودم. چنانه که عرض کردیم، یکی از هدفهای اساسی فدراسیای غیرکسبی اونیفایت جمهوری تیار کردن ورزشگران لیاقتمند بوده، به این وسیله عمومی گرداندن تربیت جسمانی و ورزش است. فدراسیای مذکور از قبیل فدراسیایی است که در شرایط حاضر در بابت انکشاف دادن مکتب‌های آن در منطقه‌های کشورمان همزمان اشتراک فعالانه دستپرورانش در سبقت‌های مختلف بین المللی نظر است. همچنین کار موفقانه فدراسیا در آماده نمودن متخصصان جوان بر اعلی احساس می‌گردد. اصلیدین بحریدین قواش را در مسابقات برون مرزی نیز موفقانه سنجیده است. اصلیدین تا جایی که ما معلومات داریم، شما بیرون از همین جمهوری تاجیکستان، در جمهوری ازبکستان، در شهر سمرقند و قوقان نیز در مسابقه برآمد نمودید و در آنجا نتیجه های منظور کرده شما چگونه بودند؟ ترس و هراس داشته بودم که مربی من میگفت دل برداری میکرده که تو جای اول رو میگیری و من در آن مسابقه برآمده جای اول رو گرفتم. البته بیرون از جمهوری تاجیکستان در مسابقه ها برآمد کردن، این برای هر یک ورزشگر یک
ифтихор аст ва ҳар як варзишгар орзу дорад ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ягон мусобиқа иштирок намояд. ва бори аввал шумо дар ҳамин ҷумҳурии Ӯзбекистон баромад кардед. рақиби шумо чӣ гуна буд? бо ӯ чӣ гуна қуввозмоӣ кардед ва бо кадом роҳҳо, яъне бо кадом восита тавонистед ки ӯро шикаст бидиҳед? рақиби ман аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ва ман онро бо ҳусули бокус шикаст додам. Аслиддин, дар Қоқан чӣ гуна баромад кардед? ман дар Қоқан бо рақибам гӯштин гирифтам ва вайро шикаст додам, ҷои аввалро гирифтам. Аслиддин, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ду ҷо шумо баромад кардед, дар шаҳри Самарқанд, дар Қоқан ва гуфта метавонед ки кадоме аз ин рақибон барои шумо пурқувваттар буд? рақиби самарқандӣ ё ки қоқандӣ? рақиби ман аз ҳама бақувваттар аз дар ҳар дуамун Ӯзбекистон аз Самарқанд буд. яъне аз кадом ҷиҳат ӯ пурқувваттар буд? Чӣ гуна ҳис мекардед ки аз кадом ҷиҳат вай бақувват аст, яъне пурқувваттар аст? яъне гуфта метавонед? бале, вай аз муҳорибаи бокус пурқувваттар буд ва ман онро бо ҳусули гӯштин шикаст додам. ман хеле хурсандам ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта ду бор ҷои аввалро гирифтам, вале ин фаромӯшнашаванда аст барои ман. қаҳрамони барномаамон дар барномаи телевизионии Матин низ фаъолона ширкат варзидааст. барномаи Матин дар муассисаи давлатии маркази хидматрасонии обшорон таҳия гардид. албатта шартҳо аз рӯи намудҳои обии варзишӣ доир шуд. аслан шиноварӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба сину сол истифода бурда мешавад. бинобар ин аз хурдсолӣ ба фарзандон омӯзонидани ҳунари шиноварӣ вазифаи аввалин дараҷаи волидайн аст. шиноварӣ ҳамчунин аз тарафи пизишкон барои таҳкими саломатӣ ва муолиҷаи бисёр бемориҳо тавсия дода мешавад. Аслиддин Баҳриддин дар барномаи мазкур ҳам хуб иштирок кард. Аслиддин, дар баробари ҳамин мусобиқаҳо иштирок намуда, боз дар барномаи телевизионии Матин, яъне дар маркази хизматрасонии обшорон баргузор шуд ки дар шакли даставӣ сурат гирифт ва як даста аз ноҳияи рӯдакӣ ҳам иштирок намуд ки дар ҳайати он даста шумо низ шомил будед ва аз ҳама аҷибаш он аст ки аз ҳама варзишгари хурдсол дар миёни он варзишгарон шумо будед ки ба анами хурдсолии худ нигоҳ накарда тавонистед ки дар ҳар як шарти барнома ҳамаи варзишгаронро яъне ба шикаст дучор намоед ва чӣ гуна анамин муваффақиятро ба даст овардед дар ин барнома? мо дар ин барномаи Матин хеле тайёрӣ хуб додем. дастаи мо хеле хуб буд ки мо ба хурдсолӣ нигоҳ накарда ва вайҳоро шикаст додем. аслан ана ҳамин шартҳои барнома аз рӯи яъне шиноварӣ сурат гирифт ва чӣ тавре ки мо мушоҳида намудем дар ан ҳамин шартҳои шиноварӣ шумо хеле хуб яъне баромад кардед. оё аз ан ҳамин нозикиҳои шиноварӣ бохабар будед? бале, ман шиновариро метавонистам ки дар пеши талори варзишии мо як шиноварие буд ва мо дар он ҷо шиноварӣ мекардем. хеле тайёрӣ хуб додем. Аслиддин, барои шумо ҳамин маркази хизматрасонии обшорон маъқул шуд? бале, ба мо хеле маъқул шуд ки дар он ҷо ҳам овозӣ мекунем, ҳам иштироҳат мекунем. ман ба ҳамсолонам мегӯям ки дар ҳамин маконҳои зебо биёянд, дар ҳамин ҷо шиновариро ёд гиранд ва истироҳат кунанд. хуб, мехостем бифаҳмем ки дар мактаб таҳсили шумо чӣ гуна аст? хеле хуб аст. хеле дар он ҷо муаллимони хуб ҳастанд, хуб дарс медиҳанд ва ба ман маъқул аст. бештар кадом фанҳоро дӯст медоред? география, математика, забони англисӣ. Аслиддин, шумо яъне мехоҳед ки бештар ҳамин фанҳои дақиқро аз худ намоед? бале, ман мехоҳам ки ин фанҳои дақиқро бештар аз худ кунам. ман фанни математикаро хеле нағз мебинам ки чунки вай дар ҳама аз чизҳо, рақамҳо ва заму тарҳо хеле ёрдам медиҳад. мехоҳам дар оянда донандаи хуби математика шавам ки боз мақсад дорам ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок кунам. ифтихор мекунам ки дар замони истиқлолият зиндагӣ мекунам. Аслиддин, мо низ дар оянда ҳайати эҷодӣ ба шумо таманниёт дорем ки аз ан ҳамин шароитҳои мусоиди даврони соҳиби истиқлолӣ истифода намуда ҳам дар соҳаи варзиш ва
ва ҳам дар илмомӯзӣ муваффақ шавед. ташаккури зиёд. чуноне маълум аст аслиддин баҳриддин борҳо қувваашро дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ санҷидаву шаҳди пирӯзиро чашидааст. илова бар ин музаффариятро дар сабқати байналмилалии ҷумҳурии ӯзбекистон низ такрор намуд. дар оянда ӯро на фақат мусобиқаҳои ҷумҳуравию байналмилалӣ балки аз ин ҳам баландтаре мунтазир аст. албатта инҷо сухан дар мавзӯи чемпионати осиё ва ҷаҳонӣ меравад ки бо мӯътадил гаштани вазн дар сайёра баргузор карда мешавад. аслиддин аз он хушҳол аст ки дар нахустин чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 9 сола тоҷикистон медали тиллоро соҳиб шуд. ин пирӯзии бузург ба ӯ нерӯи тоза ато бахшид ва омода аст ки шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунад.